ole clear tu te chibai le vek kule voin hi me ni som pan hi kumsang hi som hi panga tho chan ni hania tuntu ma hian BrahMos missile lar tak chung chang hi kan bi chiang don ani enwangin nge Indian missile BrahMos hi aron lar tak na chan kan di chuan India in Pakistan airbase som pakhat lai mai ti chiat nan manwang ania Operation Sindoor kaltangin Indian Air Force chuan precision strike niin Pakistan airbase som pakhat lai mai chu tunaya hian an bom chia a Pakistan airbase hi engeng tenge kan di chuan Murid airbase Rafiki airbase Nur Khan airbase Rahimyar Sukur le Junior airbase te baka adang te hania India chuanin hetianga BrahMos missile changkai taka amanawang hian khovel punga event aron lo chowa tin alar pha ani hetianga India in BrahMos missile amhan changkai tak awang hian sarkar lai pui chuan Uttar Pradesh New BrahMos unit adin thara Lucknow niin kumkha chungin he BrahMos unit hian missile za changa za somnga sim chok man torin anin ruam man mek ani nimin pathian ni April som pakhat kumsan hi som ni panga khan BrahMos production unit thar Uttar Pradesh khopui Lucknow nei tor hi hon ani thuan tarlanga Union Defense Minister Rajnath Singh chuan virtualin he unit hi ahong te atarlanga kumkha chungin missile za somnga sim chok man torin anin ruam man ti atarlang ani he supersonic ral thum hi Indian sipai te chuan Operation Sindoor an nei meka Pakistan airbase ti chiat nan man thuan tarlanga ti chuanin he missile hi India rampuma aron lar chhota a tin subaka khovel punga event aron lo chhopha ta ani Defense Minister Rajnath Singh chuan nimin pathiani khan he BrahMos Aerospace Integration and Testing Facility Lucknow mi hi virtualin ahonga he hianin nga event a lo view ni in an tarlang ani he unit hi soita kang khan Lucknow auma BrahMos hi Universal Supersonic Precision Strike Cruise Missile ania he missile hi khomwal boruak le tuipui tangte point ka chu vek the ni thu tarlan ani athat na chu chuna ni emo zanlama po ni sela enti khuna po ka chu theya he missile hi za chuang chu hlotling takin en chin na han lo nei to a tuna nge po hian India le Pakistan in kar boruak so sang tak ma hian India chuanin Pakistan airbase bom chiat nan he missile hi amang ngal ani na taka chuan Lucknow hian kumkha chungin BrahMos missile hi somria da tanga za kumtinin hasim chok china amai ro chu rom man na thar tu na hian an kalpuita a za tanga za somnga sim chok man torin anin bo sai chhota ani BrahMos thar NG hi BrahMos pangai ain athazok dona BrahMos thar zokhi keji sangkhazan hi somkwarit ani dona BrahMos diktak zok ero khachu keji sanghi zakwarit ani hewang hian thona Sukhoi Su-30 MKI chuan olsam takin pakhat aya pathum tuna chuan phur thei to dona he hianin thlona po amma aya hlom zokin asiam to don ani BrahMos missile an siam cho thar tur hi a thlo thui thei tur zong chu kilometer zan hi somko tanga kilometer zali in kar ani dona tin a thlo chak zong hi darkar khata kilometer sang thum zali som thuma chakin a thlok thei dona he hianin khovel puma missile la umberte zinga mi ani tir don ani yang technology nge an man don kan ti chuan he missile hian fire and forget guidance system amang dona precision sang tak ani emo target po hi pakhat chau nilawin target engmo zat po anei thei to dona aka chorol hian olsam takin a target te hi afu zungzung thei don ani BrahMos Aerospace hi India DRDO le Russia NPO Masino Soyeniva te thodunna atanga siam ania khovela ram thilti thei tak pani in kopina an siam chu ani wang hian
ala hle ani he missile siam chu na tan hian India chuanin cheng Bible cheza thum aro mana a siam chu na mun hi ram hector somriata zaw ni in a thlonin Uttar Pradesh sarkar chuan BrahMos missile siam chu na tan hian a man dir ani kumsan hi somni pakada tang khan kumsang hi somni pakada tang to khan BrahMos missile siam chu na mun hi an lo sa tran to a kumthum le chan ve chungin an zo fel man ani Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath chuan tiang hian a soya BrahMos thil ti theina hi mulo an lo mani chuan Pakistan zot mai ro se tein a soi chuak hiala Uttar Pradesh chu India ral thuam siam chu na mun puini thu atar lang zui bok ani BrahMos thar siam chu na mun pui an tin le ta ka wang hian he hianin kongdam takin na nei lote na siam sak le tur thu atar lang bok ani India Defense Minister Rajnath Singh Puin hetianga industry tharan siam chu le ta ka wang hian he hianin mi zanga tanga mi sang khat ingar te chu na siam sak don ni in asoi bok ani alandan bera chuan tundin hmuna hian Uttar Pradesh state hi BrahMos missile siam chu na hmun pui ber ani ta a apoimo zia chu kan ria thiam ka ring chuwangin tuna hian thei top chuin India Central Sarkar chuan BrahMos missile hi atam theyang ber siam chu thumin man na chole ta a Pakistan tan po India chu torhlel tak ani chhozel don ni hin alang ole tuna be thung chuan breaking news pakhati kan talang bele lokanga India le Pakistan inkar bo ruak aso sang chok ema wangin India chuan airport somthum pani lai mai akhar pha a achan chu indona thleng thu the ni wang hian mi puite an himzo khenan heng airport te hi kharani thu an puang ani kha amai ro chu vuin lama NDTV in adaran danin airport somthum pani India le Pakistan in beina wanga kharmek chu tuna hian honani le ta ti hantarlang ani India ram mar chaklama airport somthum pani be chu airspace kharani wangin heng airport te hi man theilovin aum pha a tunei tu ten thu chuan siam dan phei chuan India le Pakistan inkar bo ruak asan tak ema wang khan meni sompanga thleng hian airport te hi kharani thuan tarlanga amairo chu tuna hian boruak aziam ta ka wangin airport te hi man thei turin honani le ta tian tarlanga heng airport zinga hian Srinagar Chandigarh Amritsar le nun sang te hotel ti tarlan ani hetinga India sarkarin airport man thei ani to thu chu an siam ta ka wang hian midam tak thona jin ve wak thin ta tan chuan thil lo om ta khanerong don ani ole khang te kha tundin muna thil sang kan tarlan thei te chu ani e